أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude subhanahu wa ta'ala do ano ɓurnaɗo tagi e fongon kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makkon fof e kala wonɗo e lawol ɓeɗo musidɗo moɗon Abdallah Diallo Brixel salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en fof meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna. haray en fotti hande kadi inchallahu ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo inchallahu fi darse meɗen wowuɗo on haray ñande be ñande à partir de 20h meɗen yaafini hande kadi inchallahu ko tawata ko leeti ha wayi wasi tawi no hara tultay kono alhamdu wa shukru lillah en waway laatingol darse on bi isnillahi ta'ala. musidɓe julɓe tedduɓe komi wawate annintinde ɗo ko toɓɓere wotere inchallah ko adi kon taw men inni on kullu ami wa antum bi khayr bonne heureuse année bismillahi ta'ala ko janngo woni go'o donkin inchallahu e nde hitande 2020 ɗo haray ko lewru meɗen sakkitorno ndun e nder nde hitande meɗen enen julɓe ɓen ɗo woni e darade janngo haray en yewtino ɓure ko honɗum hana waɗede à partir de janngo. Go'on ko yen wakkilo hooren, ɗiɗi on ko yen wakkilo naafen, tati ko yen ittu sadaka, nayi ko yen jangu Qur'an, joyi ko yen janto inde Allah, jeego ko yen insino, jeeɗiɗi on ko yen juulo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, jeetati on ko yen jokku enɗan, jeenayi on ko yen ɗiggan nene e baaba, sappo en ko yen wurnito iidije ɗe ya rabbal alamin. Yo Allah newnan en ɗiɗo. Haray jango le 22 mois de juillet 2020 woni go'o sabborro donkin. haray ko e nder ɗe balɗe sappo ɗo hino ɗon ñallal gotal tawata si a hooringal Allah yafotoma bakkatu ko waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi ɗum ko ñalande arafa ɗum ko jeenayi donkin. Cela veut dire que les 30 mois de juillet ko neññande woni ñalande arafa. Arafa noon sa hoori hara ko neññande tun horuɗa Allah yafotoma bakkatu duuɓi ɗiɗi hitande feƴƴude hitande arore. haray ñande 31 juillet ko neññande wonta julde donkin yo Allah on newnage. musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko en bref ko hande wadde kon ko honɗum woni darsu meɗen on hande ko honɗum haɗi tubarutoɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala. mi andintina hoore am mi andintina on mako mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki wo man taba Allahu alayhi, kala on tuubuɗo rutti ka Allah Allah jaɓanaymo tuububu yeew ɓe maki kadi kala on tuubuɗo rutti ka Allah ko adi nangue ngen fuɗirde kange mutirta ma nge mutira kange fuɗirayno Allah jaɓanaymo tuububu ye on. hay si tawi ko shirku billahi o waɗi sa tuubi tun a laɓɓini a toriki Allah a ninsi ko waɗanɗa ko bakka to no way wo Allah jaɓante fa ya subhanallah en mbaɗum ko yettude Allah bakka to mo waɗi o sa ninsi ko waɗanɗa kon a ƴetti décision ferme a fillotako Allah jaɓanima tuubobo yew e fotude kon fop konko wannoɗa e boneji fop o transforma ɗin noon o waylanama ɗin boneji ɗon fop o wattanama hande kadi moƴƴi sikki tun haray on ti gañike moƴƴa ka. joni noon musidɓe julɓe tedduɓe wuuruɓe Occident neɗɗo arɗo e nder Occident Allah jarriborimo cheytane foolimo o yari beere, cheytane foolimo o fiimi drogue, cheytane foolimo o yeeyi beere, cheytane foolimo o ñaami drogue o yeeyi drogue, cheytane foolimo o waɗi jina o jommidiri e porto ma porto jombimo o waɗi bakkatuji o waɗi jeenoji ko Allah yiɗa yarlaki ɓiɓɓe heɓi e nder muɗum dewle huma hara na dewle laaɓuɗe ɓeɗo foppu dammugal ngal no udditani on dammugal tuubuɓe si on tuubi on laɓɓini pos Allah subhanahu wa ta'ala o yafoto on o wattana on ɗin boneji ɗon foppu hande kadi moƴƴi ko honɗum ɗaɓɓeten ɓuri ɗum ɗo. o inni Allah noddi en o foppo inni kono yo jiyaɓe Allah fantimɓe bonki waɗi bone on ha feƴƴiti o inni la taqnatu min rahmatillah ko satti wota on taƴo yurmede Allah nden inna allaha yahfiru zunuba jamia Allah yafoto bakkato on fop o yafoto si wonara ko haqqi ko goɗɗo woni ko joguiɗa mo ari e ɗe leyɗe a heɓari ko jaɓɓoma ko heɓama tambitoma kadi sa watnare hakkille a okkoto arɗo Europe fop hara hino ukki kono ko waɗa ko ya eto hara loƴaki hara mutari ka nder didere tuube ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala ko adi wonki kin hewtude ka dande ɗo si hewtiɗo hande kadi haray woni torotar si yehi ha ɓe inni himo e nder coma yehi ha hande kadi moye soin intensif haray hande kadi a wata tubugol
jonno si hewtanari en ɗon taw tuube ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinen tuububu yeɗin toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala o yo yaafo en. Allah no inni ka deftere makko ɓen fantimɓe bokki o ini ulaika ɓe hasanat, Allah waylay boneji ɗe ɓe wannoɗin fopp hatte kadi o waɗi hande kadi moƴƴi. kono noon ko si ɓe tuubi ɓe ruttike ɓe laɓɓini ka Allah. ko hombo Allah inni yo tuubu, na kefeero, na fasiki, na nafiki. ko Allah inni yo tuubu ko gomɗinɓe ɓen, julɓe gomɗinɓe ɓen, muminuna en ko ɓen Allahu on sappi. o inni wa tuubu ila Allah, tuube e faade ka Allah jami'an on fop moɗon homɓe ayyuhal mu'minun, ko onon yo gomɗinɓe wiɓe gomɗini Allah, gomɗini malaika, gomɗini defte, gomɗini ñalade dargal, gomɗini maya immito. Allah inni tuube on fop moɗon faade ka Allah, tuubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun fi honɗum jomi amen la'allakum tuflihun, bela jo Allah o malnayi on. nokku goo o noddi o inni ya ayyuhallazina amanu, kono yo gomɗinɓe on gomɗini tuubu ila Allah, tuube faade ka Allah subhanahu wa ta'ala tawbatan nasuha, hara ko tuububu ye laaɓuɗo mo arda e yingo, mo arda e shirku, mo arda e tuuba yiltito kadi e muɗum. enen ɗo woni ko nodda inna yo tuubu. jonno fi bakkatuji ɗi waɗɗa tuubu ruttoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala. wannoɗo jeeno yo tuubu rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala. yarunoɗo beere yo tuubu rutto ka Allah. fimuɗo dorogu yo tuubu rutto ka Allah. yeeyuɗo dorogu yo tuubu rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala. tertoɗen golle arnoɗo ɗo jommidiri e porto waɗi jeenoji fop yo tuubo rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaɓɓorto on tigi, on himo wela Allah ɓuri ko nenejo ɓannitata ɓiɗɗo muɗum. honɗum habbiɗen hande kadi tentini noon kadi a partir de janngo ko goo donkin hooren ɗe balɗe toroɗen Allah yo Allah yaafo en, naafen jemma toroɗen Allah yo Allah ho en yaafo en, itten sadaka toroɗen Allah yo Allah ho en yaafo en, jokken enɗan toroɗen Allah yo Allah ho en yaafo en, jangen alquran toroɗen Allah yo Allah ho en yaafo en, baba toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ho en yaafo en, jantoɗen inde Allah bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma toroɗen Allah yo Allah ho yaafo en, insonoɗen ka Allah toroɗen mo yo yaafo en, juulen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fofango e artirago toroɗen Allah yo Allah ho yaafo en. neɗɗo fuu neɗɗo ko etoto ko yo Allah okkumo timmode moƴƴere, wona fi min, wona fi an, fewnuɗo hiɗa juulude, hiɗa jangude, hiɗa horude, hiɗa hajjude, hiɗa zakkude, macce on lannari taw arbitre on siflari fen on, ko woni tuma wonata fen on ko ñande inna ƴette niɓɓi, ñande malakul mawti seeduɗon ko nen ñande annete koye hoore honno gaynirɗa. wonki makindi ki yalta koye hoore honɗum woni ko ki yalti, ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa. yo Allah okka en on fof meɗen battane moƴƴo, ko battane moƴƴo woni ko ɗaɓɓa. yo Allah okku en on ɗon kadi ya rabbal alamin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala wona juutingol. janngo feƴƴine message on no gasa woɓɓe hara yejjitino janngo ko goo donkin hiɓe falano horugol, haray ko hande jemma nafata fiɓa anniye inchallah. si ganto heɓarima a hooray ɗe balɗe ɗo fuu ɓattorgo Allah subhanahu wa ta'ala fiyo Allah on okke moƴƴere ko woni e ɗeɗo. hara en yeggitari ɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnani fi ittugol layya ɓen fop maɓɓe, hara ittugol peɗa e fembagol e ƴettugol leeɓi, ittugol leeɓi e ɓalli maɓɓe. ɗum ɗo fop haray yoɓe rento ha tuma balɗe 10 ɗen ɗe timmi inchallah. si ɓe itto e layya maɓɓe on, si ɓe itta noon hande kadi ko ɗum ɗo woni sunna on, ko ɗum ɗo woni ko l'islam on woni ko yamiri. ɓe tedduɓe, mi toro Allah kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo liwaji hilla yo Allah newnamo horugol ɗe balɗe 10, newnamo tippingol qur'an. musidɓe tedduɓe, mo beeyo fiɓu anni e inna e nder ɗe balɗe 10 ɗo yoɗe lanno ara mi tippi qur'ana on hay so tawi ko nde wotere. mo beeyo fiɓu anni e ñande be mi waɗa astaghfirullah nde laabi wulure. mo beeyo fiɓu anni e ñande be mi heɓay salatu ala nabi juulugo e nelaɗo laabi 100. be ko ñande be ñande o waɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadiru laabi 100. ɗum ɗo fof fewndo confinement no woodi. sa juuli subaka a salmini subaka on jotto ka juulirde, jantoɗa inde Allah, insinoɗa juula e nelaɗo, janga e qur'an ha nangue ngin fuɗa, juula wallu ha darɗe 2 Allah okkama baraji honɗum waɗɗo hajju, waɗi umra, hara ko timmuɗi kadi. dareno moƴƴere weli sonnajo on, juulugol moɗon ka cuuɗi on ko non ɓuri e moƴƴude di ka juulirde. sa salmini ka suudu ma kadi jotto ɗon, jantoɗa inde Allah, juula e nelaɗo, insinoɗa, janga qur'an, tindina fayɓe ma ha nangue ngengue fuɗa.
juula darɗe ɗiɗi Allah okkama baraji hajju e umra timmuɗi musidɓe julɓe tedduɓe ndaare baraji no weli heɓirde tentini e nde balɗe ɗo kadi nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ñalɗi ɗin fop ɗi Allah tagi ɗin ko ɗi ñalka donkindo ɓuri e moƴƴude joni noon ko ɓay ko ɗiɗo ɓuri e moƴƴude itten sadaka mo beeyo e to haysi tawi ko 20 euro 200 000 francs ɗum tigi on holtinayi aliyatima okkoramo ñiiri julde o heɓa ɗon kadi ko wiyete kon maafe julde sa e waɗi 50 euro ɗum presque ko 500 à 600 000 fewɗo ka meɗen suudu be wawa heɓgol 200 000 ɓeɗo kamɓe kadi ɓe heɓa ñiiri julde ɓe heɓa maafe julde paykoygoy kadi heɓa ɗon kadi paɗe e dolokun ko ɓe watto kamɓe kadi ñande julde ndare baraji ko heɓata hara ittari buyi wona fere sa waɗi ɗo 100 euro ɗum ko 1 million e goɗɗum wona fere sa waɗi 200 euro no gasa ɗum yona tigi on hoɗo moɗon gon fop mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala feƴƴinɗo yewtere nden goɗɗo naftori kala waɗɗuno yo Allah waɗa mo joddi muɗum aljanna mi toriki Allah yo Allah newnan e wawen horgol ɗe balɗe sappo ɗo si tawi kadi o ƴettiti en aɗa ɗum ɗon hewde fiyonnon ɗo goto e meɗen ganda si ɗum taway ɗum yo Allah waɗu hara ko yaafaɗo yo Allah waɗu mo yamɗo shahid mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en ala e wawata e jogede yo Allah yaafo e yaafo mawɓe meɗen ɓen yo Allah o hollu en ñalande arafa o rinɗinan en fop meɗen e natugol yiite jahannama haray miɗo yaafini hande darson o leeti moƴƴa kono ɗo ƴogol haray ko neɓoyi woso addi laaɓuɗan haray ena ella yo Allah jaɓan en tububu katuji meɗen jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ɗi anduɗen fimuɗen e anda fimu yo Allah yaafo en fo muɗum mawɓe men faati ɓen fop en toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala wonɓe e newede e jam kaɓe woni toon yo Allah on ɓeydanɓe kala wonɗo soñdia e sokola ka woni toon mi toriki Allah yo Allah ittumo e ɗum ɗo naɓa mo e newede ya rabbal alamin enen kadi yo Allah okkoro en ko du'ano en ñande hewtani en ka hewtani mawɓe meɗen mino ya rabbal alamin yo Allah waɗu gaburuji meɗen hara ko wendu jeyandu e wenduji aljanna mi toriki Allah kala nawnuɗo e hoore leydi ndin e julɗo yo Allah on dikkimo kala nawniraɗo yo Allah on dikkinamo marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe ɓe ɓiɓɓe mum feewi ɓe yo Allah on tabintimɓe ɓe fewaɓe yo Allah on fewnuɓe kala fewɗo yo Allah on tabintimo kala ɓoyniɗo yo Allah on fewnumo yo Allah dandu en ala e wawata e jogede yo Allah dandu en ngaalu bewnaygu yo Allah dandu en basal wirtaygal jombuɓe yo Allah on feppindimɓe ɓe jombari ɓe yo Allah on okkorɓe sonnaɓe moƴƴuɓe ɓe jombaka ɓe kadi yo Allah okkorɓe modirɓe moƴƴuɓe ya rabbal alamin waɗa zurriyaji wurayɗi waɗaɗi barki hakkudeji maɓɓe ya rabbal alamin yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinana en ka meɗen lagine yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en enen kadi laamatiri fewndi nunɗudi hulowdi Allah ya rabbal alamin yo Allah wurnu en koye julɓe o ƴetta en koye gomɗinɓe yo Allah wurnu en fodde gurdam no moƴƴani en yo Allah ƴettito e ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani en ko Allah andi mo be meɗen ko faala kono ko Allah andi mo be meɗen ko moƴƴani yo Allah okko en ko moƴƴani en ga gurdam meɗen e ka mayde meɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en janngo inchallahu si joni janngo jaɓi